फजन मुल्लगको Hey everyone, welcome back to my channel. This is Amisha Suba yengbiba mayam pura mupogi channel tam nok chari. Adu mayam ngasi ki sidi ngasi vlog sidi ko aiga chicken thongmina se ngasi de chicken thongdoi ne. Yumda mama leite mama Guwahati chakhiba ko. Ado aiga papa ga khoi manaw ga khoi poka leine. Do chicken se khoi yumda khoi pan da thonge ai murak ra ai da thongare. Aduga papa la thonge ba ko chicken se do khoi pa se ani masa ga nuai ta ba do na ngasi chicken se aina thongdoi ni. Ado mayam papa ga manisha ga chicken lobo chakhi bazar da mon chicken lobo chalingai da ai chak thagalani and then let's begin. Hello guys, mayam yung chak charong yang yu kra hojik ti thok nam ko ni mayam ko se Dilo janam ko ni. Yay. Ay si dogan wag nang ko. Ay pina na tudo sa kana. Tu dilaw kar. Sino. अदु मैम सिगा पपाना चिकन से फजना चामथोक पिरे अदुगा मैरिनेट तोबगी पपाना दुम प्रिपरेशन तो हरे थुम मोरक जाइंखंग अदुगा गरम मसाला मीट मसाला असिगा कोई फ्रेश कर्ड हापिको कर्ड हापै मतंग दुदि आई काफौदरे 3 to 4 स्पून ऑफ कर्ड फ्रेश कर्ड अदुगा आई सिगा जिंजर गार्लिक पेस्ट सेमगे तोनी ग्राइंड तोरनी पुलअप जिंजर का गार्लिक से अदु मतुंगदा ग्राइंड तोरगा मोरक अटेक नुम टेस्ट तंग लेनबगी टेस्ट लेनबगी मोरक अटेक पमु हापनी असिसु सुम पुलअप ग्राइंड तोकिद्रोबनी असिगा चिकन से मैरिनेट तोना थाउमे पपाना जानी है हमसे थाव हाफ खरे थाव सारगा सिगा लेरे दिलहौ चनामुगा मोरकगा सिंगा then aloo tomato my mini am ki guys ini coba lagi tapi am ki oh why am I to video to enjoy it so yang video se hoji sina ege sa video de kan fajana mulla ko kan mang thila ka adi lagi singa tarang wai paste ka adi mo ke ki ha chalane jadi na ado मैं होजी चिकन से यहाँ फ्राई तोड़नी को अदु मतुंगा आलू ने टोमेटो अदुगा मसाई जिंजर गार्लिक पेस्ट तो अदु तंग लेहो थमोरेबा को अदु हापनी जो से होजी चिकन चलनी
진짜. Okay guys, hatang ka na fry to ba may ka hatani. Yang sagi mesti kami ni to betul isin se mix to ka hatang hani. Mahi hatang hari mayam. First make se ini masarap jalani. Wow, maudah tuh sih. Wow, nice. Mau coba cering. Sarang mana dia mah? Wah, wah, pokok. अदो मैं मुझे थोना लोड़े अदो आई चाकुंगी तन चाय पत्ते लोशलनी ओन चार्ज तौरनी अदो लोड़का चक चरम दाइबेसु चक चरम दाइद टेस्ट तौर जहलाइ को टिल देन बाय मैम हुजिकसे पपागा इगा मनीषागा अखोय हुमसे चाक चागेन तौरिनी अदो चाबे मतंग सिदि फसना काप ngamdre अदुगा जेन थोंबसे को मही लांगा इसे हाइदि मही लांगबदो पामदबा इसे अदो स्पान तंग कुंगना थिकनेस खरा वला ग्रेवी तो थिक ओइबदो माइना पामे अदो मनीषा सुमाइना पामे पपा दैना हांबा हाउब्रा इना उमाय हाउरबा अदो मैम ngasi video si sa selection jerage aina chabai namado ngamdre ado mathang ko mukbang hoina torake khalle chicken thongbase ado mathangi vlog tong thingnarasi mayam the like share and subscribe to kawbiganu comment to biramo tata bye bye